Tubahaye ikaze bakunzi b'umuco wacu TV na radio televiziyo Nuru ya Mashariki, mukomeze mugubwe neza impagarike n'ubugingo. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 2024, tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Makuru tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira, ariko tukaba turi buyagezweho nanjye umushakamba ndetse na Sentama. Muraho neza umushakamba. Yego, reka tugeze kuba dukurikiye ingingo n'ingenzi. Izi ngingo n'ingenzi ziribanda ku mirwano yabereye Bweramana uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwa 9. Hakaba hari indi mirwano kandi yabaye mu gace ka Kandurumo mu bice n'ubundi byo muri Masisi. Ibyo gusa kandi habayeho isubiranamo rya Wazalendo mu gace ka Kaniro, ari naryo byateje ku munsi w'ejo gutwika cyangwa se inkongi y'umuriro yagaragaye muri centre ya Kaniro, amazu menshi agashya. Rero ni isubiranamo rya Wazalendo, n'impamvu ubwo turaza kuyibona. Turaza kureba mu mujyi wa Goma aho umuturage yirwanyeho akarasa aba FARDC bari bigize ibisambo baje kumusahura. Ndetse usibye naho mu mujyi wa Goma, hafi na Goma muri Nyiragongo, abaturage bishimiye ko umutwe Satani wa kabiri wimuye ibirindiro ukaba wavuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kureba operasiyo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC bateganya guhuriramo barwanya FDLR aho igeze. Ese gahunda imeze ite? Ko byavuzwe ko hari byabaye, hari inama y'ubutasi yabaye, hakurikiyeho iki? Turi burebe kandi ibyatangajwe na ambasaderi wa European Union muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba ubutegetsi kugira ngo haboneke amahoro. Hari bariyeri ziri muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe. Izo bariyeri zirahagana he? Ziri gukandamiza abaturage gute? Ni bande bazishyizeho? Kandi nanone turi buze kureba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasheshe amasezerano yo gukora indangamuntu yari ifite, ndetse Kenya iri gukurikirana ikibazo cy'umuturage wayo washimuswe na FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ibyo nibyo turi buze kwibandaho. Yego. Bwana Sentama, imirwano ya Bweramana wayikurikiye, ndetse ngo M23 yihanije umwanzi kugeza bamwe bamanitse amaboko bakiyunga na M23. Ibi ni byo koko bwana umushakamba, tumaze n'iminsi tubivuga kubera urujya n'uruza rwari hariya rw'ingabo bazivana Goma bazerekeza mu bice bya Bweramana zinyuze inzira y'amazi bakajyana mu bice bya Minova. Ahangaha rero byagaragazaga ko hanuka umwuka w'intambara, bityo rero ntabwo twahwemye kubivuga, twarabivuze tuti hariya ahantu biraza gukomera. Ibi ngibi rero bikaba byabaye uyu munsi mu gitondo cya kare, aho imirwano yaramutse iba hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta n'ababashyigikiye. Imirwano rero nibyo koko yabaye, kandi ni imirwano ikomeye, ntabwo ari imirwano yoroshye. Rwabaye urugamba rukomeye cyane, aho kugeza ubu ngubu icyo twabashije kumenya, FARDC n'abayifasha bamaze kumererwa nabi hariya mu duce dukikije Minova. Hari ku musozi wa Ndumba, hari biriya bice bya Bitonga, haruguru na za Gashingamutwe, haruguru ahegera Karungu kuri Bitonga. Ahangaha hose habaye imirwano, kandi yari imirwano ikomeye cyane. FARDC rero yahababariye nubwo tutarabasha kumenya ibyangiritse byose, ariko iza kugira iti reka duhamagare Goma, ituma kuri Goma baboherereza abaza kubatera ingabo mu bitugu. Baje mu bwato, M23 AFC igira itya ibateramo akantu bari mu mazi, ku buryo ubwato bwarohamye n'abari baburimo nta musirikare n'umwe wa FARDC cyangwa abandi bari hamwe barokotse. Ubwato rero bwarohamye n'abari baburimo, ubwo birumvikana ubuzima bwabo bwarangiriye aho ngaho. Ikindi cyongeye kugaragara, hagaragaye Sukhoi, ariko ntabwo yaturutse i Goma, yaturutse mu bice by'Ikavumu. Kavumu ni muri Kivu y'Amajyepfo, hariya hajya kwegera i Bukavu niho hari ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ahangaha rero iyi Sukhoi 25 iturutseyo yaje
aho yahingukiye ni hariya hegera Bitonga, iza kwisanga iri mu bibazo ko ishobora kuraswa, yasubiyeyo nta kintu ikoze, irahunga iragenda kuko yatinye imbunda yasanze hariya zishinze. Imirwano rero yakomeje gukomera bigeza n'aho bamwe bayamanika. Hari nk'uwitwa Kapitene Innocent Mbuboko, nawe yari ayoboye, bati twe ntabwo tugishoboye urugamba, bamanitse amaboko bisangira AFCM 23 bakaba bayirunzeho. Mu kanya rero ubwo twakurikiranaga imirwano yari ikirimo, turakomeza tuyikurikirane, yenda mu makuru yacu akurikira aya ngaya turaza kubabwira mu buryo burambuye uko imirwano yagenze. Tukivuga rero ku mirwano, tutava ahangaha Bweramana, muri iyi mirwano ni bande bashotoye abandi? Tumaze iminsi tubabwira ko FRDC n'abayifasha bose yari yatangiye kujyanayo ingabo, ihegereza abarundi, abahibu bari abo mu gashami ka hibu, agashami ka FRDC, abo muri Satani ya kabiri, igenda ibambutsa amazi baganisha hariya Minova, iri mu rwego rwo gutegura urugamba. Yumvikana rero niyo yashotoye, yazindutse irasa, ikirere cyari cyahiye rwose, ariko byayipfubanye ko yaje gukubitwa inshuro, inatabaje Goma bayoherereje abayitabara, bumvise uko byagenze. Tukivuga rero ku mirwano, ngira ngo tuyijyanirane n'ibibazo byahoraga i Goma hariya muri Nyiragongo, abavugambuzzi n'ubwicanyi bukomeye. Ibi byagirwagamo uruhare cyane n'ingabo zaje zo muri FRDC, icyo bita unité cyangwa unit, ishami ryo muri FRDC ryitaga Satani ya kabiri. Yego, Satani ya kabiri rero niyo yamburaga, niyo yicaga hariya ibyagiye biba byinshi, niyo yagiraga uretse ko yafatanyaga na Wazalendo. Uyu munsi rero abaturage biruhukije ba Nyiragongo, hari umutangabuhamya wacu watubwiye ati hano turimo kwiruhuka rwose kuko Satani kabiri iragiye, ikaba ngo ibirindiro yabyimuriye mu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo yabonye ko hariya bitoroshye, iyo yakuyemo akayo karenge barayimura, iragenda ijya Bukavu, izajya ngo irwana iturutse Bukavu. Abaturage rero bo muri Nyiragongo bakaba bishimiye kugenda kw'izi ngabo zo mu ishami rya Satani ya kabiri, dore ko izina ngo ni ryo muntu burya umushakamba. Nawe utakwishimira ko Satani imuvuye iruhande. Yego, kuko guturana na Satani si ikintu. Yego. Turebye rero wenda duhereye i Goma kugira ngo tuze kujyana none mu mirwano ya Ndurumo, ariko n'ubundi hano i Goma ku mugoroba rwose umuturage cyangwa mu ijoro, FARDC zari ku burinzi, zakuyemo imyambaro, ubundi zambara gisivile, zifata imbunda zijya gusahura abaturage. Izi FARDC rero zisanze ahitwa kuri Don Bosco, abantu bazi mu mujyi wa Goma, zisanze umuturage zije gutera nawe ari akandare kuko yabonye umwuka cyangwa se agacu ko mu mujyi wa Goma, abona atahaba gutyo adafite intwaro imutabara, nawe aragenda agura imbunda. Rero ko zigurwa make hariya, ngo zigurwa make cyane. Yego, iyo ufite $100 ushobora kuzana imbunda iremereye rwose, nka AK-47. Oya, iyo ni ntoya. Iyo na 50 wayibona. Ubwo mashini gani wayibona? Wayibona rwose. Uyu muturage rero yaragiye arayigura, arangije abonye bageze hafi yiwe, nawe ashyira kuri tageti, arabarasa ku buryo bukomeye cyane. Abenshi bakizwa n'amaguru, ariko abandi nabo amakuru avuga ko bapfuye rwose, bishwe n'amasasu y'uyu muturage wabashije kwirwanaho mu mujyi wa Goma. Bapfuye bangahe? Nta mubare, ariko biravugwa ko abapfuye nabo baraswaga, ngo yagiye barasa mu mbavu no mu maguru no mu gatuza. Yego. Wenda umubare uraza kutugeraho, imboni yacu iba igikomeje kuturebera. Reka tuve i Goma rero tujye Ndurumo nk'uko twari tubivuze.
Indurumo abantu barahazi duturutse nk'Igoma. ntabwo bahazi, banza uhababwire none Banze nkababwira Indurumo. Ubundi Indurumo ni hepfo gato y'Abibwe werekeza ibice bigana za Rukweti Butsindo. Ni ku nzira imwe na hariya twitaga Rwamwa, kuko uramanuka Indurumo n'epfo buke. yego. Rero kugira ngo uhagereye ndawaciye nk'igicanga, uva igicanga Muhongozi, ugakata umuhanda w'ibumoso ukareka ujya Imweso, ukaba wakwinjira mu ishyamba rya Goriba uyivamo winjira Impati ukamanuka Inyange ukaca mu Kivuruga ushobora guca ahitwa Ikinene cyangwa ukazamuka Kitso, ariko icy'ingenzi ni uko umanuka ukagera i Buhoro, Ibibwe ahitwa i Buhoro. Iyo ugeze i Buhoro rero ufata umuhanda uva Buhoro umanuka ahitwa mu Ntango rero ugafata umuhanda ukomeza ujya za Kazibake ukamanuka werekeza Indurumo. yego. Amakuru rero ahangaha Indurumo hari M23 wamaze FARDC iza kubagabaho ibitero ifatanyije na FDLR na Wazalendo, birumvikana. M23 rero yahise nayo basanze iri maso, ibasubiza undi muriro w'amasasu. Babonye baneshejwe barirukanka bakizwa n'amaguru, ibakurikira barasa, ariko bagenda bahunga bagana mu mashyamba yo muri ibi bice bya Bibwe nk'uko wari uhatubwiye. Maze amakuru yemeza ko bamwe bagiye bapfira mu nzira, kugeza ubwo M23 agiye itoragura imbunda nini zirimo Katyusha na machine gun ndetse na AK47, ubwo ni ntoya nazo byari kumwe. Ariko ngo aba bakaba bari gutera M23, ngira ngo mu minsi yashize M23 yarabakubise bikomeye. Gutera M23 nta kundi bari gushukwa nuko ikibuga cy'indege kiri Pinga muri Walikare, aricyo FARDC iri kunyuza rero. Pinga tuhumve neza, ni ukuvuga Ipinga, hari Ipinga yo bita Site, na Kaji gatoya kari mu gice kigaruka kuri Masisi, ariko ni ahantu hamwe. None icyo kibuga cy'indege uvuga kirahitwa ni Ipinga, ariko ahitwa Ingasa. Ubwo abahungu kujyayo rero byoroshye, umanutse Kicanga ushobora kumanuka Imweso, Kicanga Mweso Gashuga, ukamanuka Ikarembe, noneho ugakomeza werekeza Ipinga. Abadukurikiye babyumve neza, nta ari ikibuga cy'indege kinini kiri officiel, yani akabuga gato k'indege gatoya. Barabizi ko habaho ibibuga binini n'ibitoya. Yego. Aho rero nuko byagenze, FARDC ihabonera iby'imbwa yaboneye ku mugezi, irahakubitirwa ku buryo bukomeye cyane. Reka dukomeze noneho tuza kureba. Tutarakomeza hari ikintu nshobora kwibutsa ahangaha. Wenda hari abantu bibaza batese Ipinga niba hagwa intwaro kuri icyo kibuga cy'indege Ingasa, buriya umuntu uri Ibibwe bimugeraho bite? Harimo n'ahantu uretse ko ari inzira y'amashyamba, umuntu uzi kwihuta ashobora kuhagenda amasaha 3 n'amaguru. Yenda ugenda gake ashobora kuhagenda amasaha agera muri 4, ariko nabwo ayo masaha bitinda kuko nta muhanda, ni ishyamba, ni ahantu ugenda usesera mu ishyamba, ni ahantu hahora igihu gihora kibuditse, ni ahantu hagoye. Rero babigusha aho ngaho, noneho bakaza babyikoreye. Hari abazenguruka bagaca ahitwa Imutongo, hari n'abashobora kunyura ziriya za Bibwe bagemuriye abari Ibibwe, babashyiriye izo ntwaro bazikoreye ku mutwe. Ariko birumvikana nk'imbunda nini zo umuntu adashobora kwikorera, hari ukuntu bazifungura bakazazifunga bazigejeje aho bazikoreshereza. Reka noneho tuze aho ngaho n'ubundi tugume muri Masisi tugikaniro. Ku munsi w'ejo hagaragaye amavideo hahiye, abantu bati byagenze bite, ariko ni Wazalendo zasubiranagamo.
amakuru aremeza ko banapfaga umugore w'ikizungereza, aho bamwe umukoloneli wa FRDC yapfuye umugore w'ikizungereza cyangwa se indaya yari asangiye n'uriya munyatura wiyise generali Mutayomba. Hariya rero bakoze amarorerwa nuko M23 yari yarahavuye isubira inyuma. Noneho bafite akamenyero ko iyo isubiye inyuma baza bakasubira hahandi ivuye, kuko baba bafite abantu babaha amakuru. Harimo bagenzi babo baba barasigaye barihimbira abasivile bakaba mu baturage, noneho bakabwira bagenzi babo bati bagiye. Yego. Bakaza rero bakahasubira, nuko baje baturuka epfo za Bugabo, baza Kaniro. Bahageze rero niko gusubiranamo, barashwana bararwana, baza gutwika amazu. Ngira ngo ejo babaruraga amazu 46, ndetse babaragamo n'abantu bashobora kuba bapfuye barenga n'ijana. Birumvikana. Byari ibicika, byaje guhoshwa nuko M23 AFC ihagobotse irabirukana baragenda. Ngo niyo yatabaye. Yego. Dukomeje reka noneho tuze kureba, byaravuzwe n'uyu munsi biravugwa ko hari inama yabaye yahuje abatasi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri operasiyo izakorwa na FRDC ifatanije na RDF barwanya FDLR. Ese byarangiriye aho bimeze bite? Ntabwo byarangiriye aho, nkurikije amakuru yanditswe na Steve Wembi, kereka niba yenda ari bya bindi abogamira kuri leta ya Kongo, aho yigiriye ati nyuma y'inama yabaye y'abashinzwe iperereza ku ruhande rw'u Rwanda n'abo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye i Rubavu ku itariki 29 n'itariki 30 z'ukwa munane 2024. Ubu ngubu abayobozi b'ibihugu byacu bakomeje kuvugana, niko yabivugaga, avuga ati abayobozi b'ibihugu byombi, Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda, na Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo, avuga ko bakomeje kuvugana bakoresheje itumanaho, niko yabyanditse. Yongeraho ko binashoboka ko bashobora no guhurira mu Bushinwa bakaganira, kubera iriya nama yabaye mu Bushinwa. Yego. Ibi rero byanavuyemo birimo bivugwa, cyakora nta muntu wo ku ruhande rw'u Rwanda nabonye ubyemeza, nabonye ni aba Kongo babyandika. Baravuga ko ngo hari uburyo buhuriweho bugiye gukorwa, noneho operasiyo y'iminsi 5 bahiga aba FDLR kugira ngo basenye uriya mutwe. Ariko hari uwabajombye akanavuga ati ese ibyo bintu muvuga muzi ko FDLR bizi? Ati nta kintu FRDC yamenya ngo FDLR kiyoberwe, kuko barara mu ishuka imwe. Rero urumva iyo bimeze bityo nabwo haba harimo ikibazo. Ngira ngo uwashaka guca FDLR byasaba ko ikubitana na FRDC cyane. Rero ubwo operasiyo irimo FRDC nta musaruro twayiteze. Byabaye akayanzu kayiziritse ku gisabo. Yego rwose. European Union yagize iti, yagibwiye abanyekongo iki? European Union ambasaderi wayo muri Kongo Kinshasa yabwiye abanyekongo ati igisubizo ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo kigomba byibanze guturuka ku bakongomani ubwabo bafatanije n'abayobozi babo. Ayo ni amagambo ya Bwana Nicolas Berlanga Martinez, ariwe ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ariko hari ngira ngo watohoje ibintu bijyanye na za bariyeri zo bimeze bite za bariyeri ziri hariya hano muri Karehe rero. Yego. Muri Kivu y'Amajyepfo hashyizweho bariyeri zashyizweho na FRDC, izindi zishyirwaho na Wazalendo, ariko ngo zirakenesha abaturage. Ziraca amafaranga y'umurenge y'abaturage. Yego. Amakuru nuko bariyeri zihari Karungu
yego Karungu hari bariyeri ya FRDC yishyuza amafaranga 500 ku muturage. yego Hakaba bariyeri y'ahitwa Cyebumba yego yishyuza amafaranga 1000 y'amanyekongo. yego Hakaba bariyeri ya Wazalendo iri ahitwa Mikondo yego yishyuza amafaranga 1000 nayo. yego Hakaba bariyeri ya FRDC iri ahitwa Buragiza yego yishyuza amafaranga 1000. yego Hakaba bariyeri iri ahitwa Gakenke yego yishyuza amafaranga 1000. yego Hakaba bariyeri iri Numbi Centre, yego bariyeri enye zihari. Yego. Bariyeri enye ziri muri centre iri ya FARDC yishyuza 1000 yego kuri tele ya FARDC. Hakaba Yego. indi ya Wazalendo ahitwa Byonde yishyuza amafaranga 1000. yego Hakaba indi kuri en face ya biro ya FARDC yishyuza 1000. yego Hakaba indi iri kuri tele Catholique ya FARDC yishyuza 1000. yego Hakaba indi iri ahitwa Kavumu, ubwo nituvuga Kavumu bumve ya hano muri za Numba atari Kavumu ya Sidiki yo y'Ibukavu. yego haritirana Yego iyi ngiyi yishyuza 1000 nayo. Hakaba na bariyeri iri Rumbishi nayo ya Wazalendo yishyuza nayo 1000. Hakaba n'iri Shanjo yego nayo yishyuza amafaranga 1000 y'Ishanjo nayo ni ya Wazalendo. tubibutse kandi ko izi bariyeri ziri muri Kivu y'Amajyepfo, iki gice kigaruka hino cyegera Nord Kivu cyegera Masisi. Urumva ko umuntu ava hamwe agera ku bariyeri, nyine ni kuva kuri bariyeri ugera ku yindi. Ntabwo byoroshye bwana Mushakamba. Izi bariyeri abo zishyuza ni abahisi n'abagenzi, abatambuka bose bose batambutse bose zirabishyuza, ntawe zibabarira. Kandi burya ngo ikiriho hari n'ikindi wenda utavuze, uyabuze ngo bamuboha ibyo bita agatute. Agatute ni ukumuhambirira amaboko imugongo bakayahuza n'amaguru bakazirika. Rero Mushakamba, hari indi nkuru tutatambuka tutavuze. Ni inkuru ijyanye na biriya byabereye i Makara, aho abafungwa benshi barashwe, hakaba n'umuvundo, hakabamo hari abapfuye barashwe, hari n'abapfuye bazize umuvundo. Uburyo hapfuye ejo twahoze tubarura abantu bagera mu 1486 bapfuye. Ahangaha rero muri Kinshasa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera hariya muri Kinshasa yatangiye gusabira abaminisitiri 2 gufungwa nyuma ya biriya byabereye hariya. Abo baminisitiri ni Constant Mutamba ushinzwe ubutabera, hakaba na Jacques Shabani ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano. Ahangaba iyi miryango irimo irabasabira gufungwa nyuma ya biriya byabaye, kuko birabareba ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Baba bari kuzira amagambo batangaje. Ibyo barazira amagambo batangaje nayo arimo, ariko noneho barazira n'ibi byabaye kuba batarabashije kubikumira kandi biri mu nshingano zabo. Hari uyu w'ubutabera ntabagaragaza akurikirana, kandi noneho n'ikimenyimenyi bigaragara ko asa n'uwabipfobeje, avuga ati hapfuye abantu 2. Muri raporo yasohoye yavuze ko hapfuye abantu 2. Nyuma yaho uyu mugenzi we nawe aza kuvuga ati hapfuye abantu 129. Ariko wakurikira neza ugasanga na Human Rights Watch yarababwiye iti ibyo muvuga ntabwo ari byo, murabeshya. Abantu bapfuye bari hagati ya 800 n'1000. Yego. Wakurikirana neza isoko y'amakuru hariya itangaza ko abantu bapfuye ari 1486. Imibare y'abahunze akaba ari 1028. Abakomeretse bikabije akaba ari 3700. Usanga rero iyi mibare ntabwo ivugwaho rumwe.
ibyo nabyo babizira no kuba byarabaye uretse n'ibyo batangaje byose babibazwa kuko biri mu nshingano zabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indangamuntu yakomeje kuba ikidashoboka, ijeto zirakomeza ziyobore, bagendera ngo ku ikarita y'itora. Ushobora kugira ikibazo rero ntatore, ubwo we sinzi icyo yagendera, niba azagendera ku ikarita y'abatisimu simbizi. Ubwo umuntu utaragera igihe cyo gutora nta cyangombwa agira, ntacyo, nta kindi yabona, baheruka irangamuntu ku bwa Mobutu. Inkuru rero iravuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasheshe amasezerano yari yaragiranye n'ikigo cy'ikoranabuhanga Afritex Idemia cy'Abafaransa cyo gukora amakarita ndangamuntu. Gahunda yo gukora indangamuntu yatangijwe na Perezida Tshisekedi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kamena ariko kwa gatandatu 2023. Icyo gihe we yahise ayihabwa, asezeranya abanyekongo bagiye kongera kubona aya makarita baherukaga mu 1984 ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuko bagiye kuyabona. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamimerere cyahawe inshingano yo gukurikirana uyu mushinga ufite agaciro ka miliyari 1 n'ibihumbi 200 by'amadolari, ubwo hobwo na miliyoni 2 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Giha Afritex Idemia isoko ryo gutunganya aya makarita mu kwezi kwa Kamena 2024, ubwo urumva umwaka wari ushize. Ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'ikoreshwa ry'imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko iki kigo cy'Abafaransa kidafite ubushobozi bwo gukorera abanyekongo umubare w'indangamuntu bakeneye. Umuyobozi w'iki kigo Jire Alingete yasobanuye ko iri soko ryahawe agaciro kari hejuru, nyamara byarashobokaga ko ryari gutwara amafaranga ari munsi yaya. Yagaragaje ko hashobora kuba harimo umugambi wo kunyereza amwe muri yo. Muri Nyakanga 2024, Nyakanga n'ukwezi kwa 7 babyumve, Perezida Tshisekedi yasabye Minisitiri w'Umutekano w'imbere Shabani gukurikirana iki kibazo, akajya amuka amakuru akerekeye ndetse akanafata ingamba zose ziri ngombwa kugira ngo gikemuke. Ikinyamakuru Actualité dukesha inkuru cyatangaje ko inzego zose zirebwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga zateranye tariki ya 12 Kanama ariko kwezi kwa 8 2024 zifata umwanzuro wo gusesa aya masezerano. Ni amakuru ashimangirwa n'abo muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo urumva ko umwaka wose wabaye imfabusa, Tshisekedi niwe wenyine ufite indangamuntu. Yego, uriya mu minisitiri wavugaga Shabani tubibutse ko ari uriya navuze mbere yaho ko biriya bigo iriya miryango iharanira uburenganzira bwa muntu no gusaba ko yafungwa. Birumvikana. Ikiriho rero ntabwo urumva ko habayemo ikibazo cy'amafaranga babaze menshi kugira ngo bagire aho bakura mu bwana umushakamba. Buriya hariya muri Kongo haba interuro igira iti iyo umuntu agiye kureba umuyobozi hari nk'abanyamabanga b'uwo muyobozi cyangwa abandi ugomba kunyuraho kugira ngo ubone ugere kuri uwo muyobozi. Hari interuro iyo bamubwiye bati kanaka aje kukureba, ababaza muri rwa rurimi rw'iwabo rw'iringara abaza ati ayi maboko pamba azana envelope. Ubwo bisobanuye ngo ese aje amaboko masaje amara masaje ntacyo apfumba ntacyo afite mu ntoki cyangwa azanye envelope. Envelope rero ibivugwa hariya ni amafaranga, kugira ngo ifaranga rizarikora hariya muri Kongo. Ushobora no gusanga uguseswa kw'aya masezerano ari uko babwiye bati muzakora indangamuntu izi tubahaya muduhaya. Yego. Bikarangira batumvikanye kuyo bagomba kubaramburusa. Impamvu niyo nta yindi. Reka turebe noneho leta ya Kenya nayo noneho yahagurukiye ikibazo cy'umuturage wabo washimuswe na FDLR muri Rucuru.
harya si wa mudamu yego ni wa mudamu watabarijwe wa mudamu utwara amakamyo. Amakuru aremeza ko Repubulika iki gihugu cya Kenya nk'uko byatangiye ari mu 23 imutabariza uyu mudamu. Amazina byemezwa ko yitwa Wanza Munyawo, amaze icyumweru cyose ashimuswe. Rero nyuma yo gutabarizwa na AFC mu 23, umuryango w'uyu mudamu nawo waratabaje, ndetse birangira komiseri muri komisiyo ya Kenya ishinzwe gukurikirana ibikorwa by'inteko ishinga amategeko Johnson Mutama nawe asabye minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi kubohoza uyu mudamu. Uyu rero Mutama wabaye umusenateri mu karere ka Mashakosa yagize ati ndasaba minisitiri w'intebe unasanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubohoza Grace Wanza Munyawo, umunyakenyakazi akaba n'umushoferi w'ikamyo washimuswe na FDLR, umwe mu mitwe igize ihuriro ry'ingabo za Kinshasa tariki ya 27 Kanama ariko kwezi kwa 8 2024. Umunyamakuru nawe kandi witwa Juma G, ubwo niyo mazina akoresha, abo muri Kenya, nawe yatabarije uyu munyakenyakazi anenga guverinoma y'igihugu cyabo ikomeje guceceka mu gihe akiri mu maboko y'abarwanyi ba FDLR. Maze umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya Roseline Kature Njongu ahita asubiza uyu munyamakuru amubwira ati amusobanurira ko bari gukurikirana iki kibazo, aho yagize ati ikibazo turi kugikurikirana neza kandi icyemezo gikwiye kirimo gufatwa. Uyu mudamu uyu mudamu washimuswe afite imyaka 45 y'amavuko. Reka twizere ko izi FDLR zizamutanga akiri muzima kandi zitaramwangirije. Yego Mushakamba, reka tubyizere tunamusengere. Reka tunasoreze amakuru yacu aha ngaha dushimira abakomeje kubana natwe, abakuri Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV. Rwose turabashimira kuri iyi nkunga yabo yo kwigomwa ibyo bari gukora bagatega amatwi radio televiziyo Nuru ya Mashariki n'Umuco Wacu TV. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Yego umunsi mwiza nawe muvandimwe Senama. Yego.